April tara mga ginonglay nung sin Bisnobu District ki Phogak Sau Ikhai gi imung tara mga laifam leitab gi awaba mayok na hale lengakin mai kay gi hanna yengbi dre hay dunak pian da phongdorokli Kamjong District ki Fungyar Subdivision gi manung chana khul amada electric na chingmari gi class 6 tam liban upa macha ma sire ani na phibam lu na soklei Amasung Imphal Jirbam Lambigi New Kaifundai Kul Manakta Nan Local Man Bamiyoy Anigi Asi Bahaksang Fangle Postmortem Ginamag Jennings Gimok ta Furakre Masak Maming Kang Mangamdri Ma'am Kurumjari Adom Yang Biribs Impact News ni Hauzi Pungjas Pabugi Maru Pausing Miam the Pijari Thasigi Taramanga da sit kib akan menonglay nung sit namram oirga yum kay kaya amangata thoanduna laifam safam khangdana leidiba imung kaya na Manipur lenga ki mafam da pianda wafam kaya fongdok narakli nonglay luksida duna maram oirga ngasisu Bisnobu District ki Kumbi constituency ki manung chanba Torbung Gram Panchayat ki Phogak Chau Ikhai gi imung taramanga rom fibam chadana laifam leitabadagi awab chauna mayok na duna leiri Mafam adugi khunja singna phongdorokpada thaudogasi thokhiba numit mangani helaba fawba Manipur lenga ki maikeri ngasi fawba hanna yengbiraktri mari lenaba department asu tongan mafam kyada thaudogasi gi matangda yengsillabasu lamdam asomdati ngasi fawba kana amata laktuna yengsillatba leitri hana pendaba kya phongdoknarakhi mafam asigi miyamna mai laktabagi awaba mayok narakba sayol amarom sure haba pawdam su thamlakhi SDO na tharakpa Yum Atiakai Singi photo namgani haidana lakpasu Saitonda namaga koi size nangdana sum hanbigare masi mari lenabasing na amta thisenbiyo aigi mche nungning stana pugrabani ado Trumungam basait ward number 3 gini ado khogi sida kanam yingjanbiba kanam mateng pangba lakpide sakana khogi mateng pangbinaba sab tumum sabum khangna leisam mateng pangbin mateng pangbiro na Ye ward number 3 ki oina hantak mamang da sakhiba tang trawa gi pung tara dai da sikhiba nong sil akan baduna khogi wat leiriba manung asida yum te kaiba tara mari manga leibasida sakana ngasi bogda kaigum amta yengjanbide mari leinaba luchingbasina kari legi ai kenda da haina amta lakpidre aduna paja hangi thom jabang khangdana amna awaba phibam da leire moi mayam gi kanosina yamna pianda ama ising gi awaba su yamna khudong thire numila du da mai tatke bu khoti bang asibok da I paw amata lakpide mai gi su amata phangda awaba khudong thiba yam nange ising gi su yamna ware sarkar hi mai gi tigi angam mati gi tang pangbiro aina ajar haukiba tang tarawnga gi ayuk pung tara rom tarakpa dai da sitkhiba nongni nungsina maram oraga Bisnobu District gi khwaidagi sokum homsing manungda haiba khungang asisu amane mafam asida tongan ba awana tarba yum kai lejadaba imung kya ama mafam asida hoji phawbada sarkar miyeng changdabagi maramna semjindana leiri aduga loinana bakoina pawdam jarakpada khungang jigi oina lekai sigi oina hai pukhi tuti sing phangdabagi maram oraga pukhi singna haiba phiju bisa mate tei posai kya ama sinari asugumba awaba phiyam da leiba khungang asida ngaki makaidagi kaigumba khadang mateng panglagadi praja sing sigi thamoida apengani habisi praja sing phongdore pawdam jariba naresok of impact news torbung Kamjong District ki Fungyar Subdivision ki manung chanba khul amada mai na chingbadagi class 6 tamliba nupa macha ama sire ani amana phibam lu na sokle thaudoka da laikhedra nupa macha do Falang Kuldagi MK Tothan Apokpa MK Roki ne Impact News na fangu paw da laikhedra Tothan amasung ma ki mamanaba ani aduga Goda Kulda leba maboki yumda chatki maboki yumdagi halakpagi lambi da Tothan na lambi mataida tattuna targa leramba IST where da netlubadagi laikhedabani hari Laikhedra nupa macha aduga lagminaba mamanaba ani adusu makpu kannaba honarubada maina chingduna aruba phibam da sokibani IST where ado hanadagi targa lerambra natraga khudakta tattuna tarakhibra haibado hauzik fawbi oina khangba ngamdre mafam adu da ambulance laitabadagi Urkhul District Headquarters dagi ambulance ama asokba angang sing adu laurunaba sangshinkhi National Highway number 37 Imphal Jirbam Lambida non local manba mioi ani gi asiba haksang fanglei haksang singado Jirbam district yaudringai da leiba new Kaifundai Khul Fauduna chaliba National Highway 37 gi lambi mataida ngasayuk thengnar khibani hari Impact News na fangu pauda haksang ani adu amaga meter chamarom lapna na taraga leramki laikhidrba singadu gi kogam sung haksang gi atopa saruk singda karigumba posak amana thom ki bagi dakfam kya leramki hari
थौदोक थोकफमदा तौसेम पुलिस स्टेशन की कांगबु अमा लाक्तुना हक्सांग अदु लौखलबा मतुंगदा जेनिम्स की मोक पोस्टमार्टम तौननबगिदमक पुरखरे मखोगी मसक ममिंग खंगब ngamdri misi asiga mari lenana तौसेम पुलिस स्टेशन केस अमा लौखतुना थिजिन बहुक्रे INS Imphal haina mingthon ba guided missile destroyer ama हाइबदी जहाज अमा ngasi Indian Navy na Mumbai gi Maharashtra gi Mazagon Dog Shipbuilders ta launch tawkre Project 15B gi ahum suba project oriba INS Imphal ase ngasi numijung matung pung 12 ga minute kunlom taba matamda Navy Wives Welfare Association NWWA gi president su oiribi Chief of Naval Staff Admiral Sunil Lamba gi loinabi Rina Lanbana launch tawkibani ani subalanjauda Manipur da so nakiba Battle of Imphal bu sakang boina INS Imphal ase launch tawkibani loinana Indian Military Academy da su Imphal koba company ama lairagani suhairi Anti-Smuggling Unit Customs Division Imphal na mioi anidagi lupa lak kuntra mathoi henbagi gold vesquit taruk fagat pangamkre ngarang ayuk pung tara mathoi tabu matamda akakna pau fangmadagi Customs Division Imphal gi Anti-Smuggling Unit ki officer singna Imphal West ki pasoi bazar dagi sana sing adu fagat pangamki bani hairi farba mioi ani aduna Uttar Pradesh dagi Nirvay Kumar Upadhyaya amadi sahi kuntra mathoi amadi Basalal sahi yangkai mapan ni hari makoi ani dagi gold biscuit ahum sale oina lupa lak kuntra mathoge lising kuntra mariga samiri tara mari oigadaba adu fagat pangam kibani makoi ani passenger winger taxi ma tongduna jiribam chatna na hotnaram bani hari farba mioi ani adu ki mathakta case ama register tawkre so hari Impact News na phangwa pawa mata Imphal manung da pam da thodok thoktar na ba security personnel sing na packet protection thorang gi manung chana ngasi Imphal West Commando gi additional SP Operation AG Sharma gi miyang makhada commando khutpu amana Khuyathong crossing da gi Jalal provision crossing fawba amade Nagamapal paring gi lambi gi nagya ta thiba hum gi thabak chathakre numidang waram pung manga da gi manga ga minute jangkhai fawba chathaki ba thiba hum ba tu da mioi sahum marifu gi verification chathaki maduda masa gi shaktak se puthok pang ngam da mioi tara nipan fagat ki amade makha taba verification singedamag city police station da sinaki hari Haukiba April tara nipan pangthokiba ina Manipur Parliamentary Constituency gi Mikhalda polling station khara da pak channa proxy toramba yabagi chingnaba laibadagi CEO yauna mari lenaba singna unaduna Mikhal ga mari lenaba sesang sing maruina form number 17A yengba matamda polling station khara da khubi soi paktak nan tawduna bot thadaramba thengnara khrei Andro Assembly Constituency ki polling station taramathoi Thongju Assembly Constituency ki polling station mapan namade kairau gi ama yauna punna polling station kunmari repoll tawna naba INC ki miref oikiba o navakishorna CEO da wakat kibaga na Mikhal asida punna polling station chani marifutra mathoi da webcasting tawbada haingang assembly constituency da leiba polling station amata webcasting tarum kidabana maram oiraga haingang assembly constituency pumbasu repoll tawna na ba wakat krehari ngasi Congress wawan paumi singa unaba mada o navakishorna phongdora kibada Andro Assembly Constituency ki polling station number 7 by 39 Nongbramda mioi anina EVM manak ta leiduna makoina apamba mirepta namduna proxy vote tawbugi mami tava video record su CEO da submit tawkre hari ma namakha tan phongdo kibada haingang Assembly Constituency ase hanadagi hauna sensitive obe polling station kya leiba mafam ne adubu Assembly Constituency ase ki polling station amatada webcasting tawram drip kari gino haiba wahang tawbada CEO gi maike gi sabsab paukum pirakhide hari loinana pangthokiba Mikhal aduda thokiba tongan ba thodok ya da yumpham oiduna wakat lamba adu maram sab ngakta ni haiba si CEO gi maike gi khanglaba wafam oibana Thangal liba wakat sing adu neutral body aboina election commission tabirakan hanasu navakishona phongdoki
पांगथोखिबा मिखल अदुगा मरी लेनना कांग्रेस पार्टी न भोट मसिंग कयाम फंगदगे हाना इंपैक्ट न्यूज नाम वाहंगी पाउखुमदा मिरेफ ओइखिबा ओनबगी सोना महाकना भोट मसिंग लिसिंग कुनगी मथक्ता हेंदुना माई पाकनी हानासु पाउमी सिंग उनबदुदा फोंदोरखी अखोइना फॉर्म 17A जे पुथुरोइदा लोइना पुथोक खो यंगमिनरे ऑब्जर्वर सु यंगे आरओ सु यंगे मदुदा ngasai खोपी सोइसिना हेक्ता लमाई लमाई से पेक थन्ना हेक्ता करी हानि लोइ नममे कोइ लिटरेसी रेदी 80% यौरे अदुगा लोइना खोपी सोइ तौर मिसिना दि लाइक सु अमता हैद्रब जाला हाइना अदुगी वाखल वाहंग जे हंगे आइ ऑब्जर्वर सु यंगो कोइ दि खोपी सोइ गदा लोइ तौर ग नममे से अदे खोइना मु मदुगी असोइबा म्याम से लोइ पुथोए इलेक्टर गी डिटेल्स म पी ओइना कॉलम हम याउरी वोटर सिंग से गे सिगिसु इलेक्शन कमिशन सिनबा यादे हाइबा वोटर स्लिप तो सिनरगजु बोर्ड से म्याम थादा हलमे BS हैना इपिक नतबा तो डॉक्यूमेंट ओरगदि मागी लास्ट 4 डिजिट इगदोमने कन इरमदबा मदुगी असोबे म्याम तो लोइना पुथोकतना कोइना आरोदा कैदा ऑब्जर्वर द पुथोक चबनी मोइसु जुम मै सोइरे हबसिदि मोइसु सुम इमिटेट सुम तवी जिके पोल गे मतुंगदा कोइ कैलकुलेशन तवबदा कोइना हजिसे लिसिंग कुनगी मथक्ता हेना कानी हाइबगे दुमगी एसेस थोंजू केंद्र के मनुंग चना पोलिंग स्टेशन 5/24 तोरबान खेत्री लेकायदा वर्क्स मिनिस्टर ना कांग्रेस की एजेंट किहलमले भोट थादबदा प्रिसाइडिंग ऑफिसर ना येट पगलोइना CRPF पर्सनल सिंगना नुपी चेक तौखी हाइबा मीडिया रिपोर्ट अरान बने युमफम याउदबने हैना थोंजू BJP मंडल सेंगदोरकली सिंगजमई खेत्री लेकायदा पाउमी सिंगा उनबा मदा थोंजू BJP मंडल की जनरल सेक्रेटरी तोइजम जेमिस नहाई थासी की तारा निपान पांगथोखिबा इन मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की मिखल की सरुकम ओइना थोंजू केंद्र की मनुंग चना पोलिंग स्टेशन 5/24 तोरबान खेत्री लेकायदा भोट थादबा हौबदगी लोइबा फावबा शांति ओइना मियामना भोट थादनखि अदुबु यामना लाइबक थिबा मवोंगदा हारिबा पोलिंग स्टेशन असिदा वर्क्स मिनिस्टर ना चंगदुना इनर पोलिंग एजेंट किहलमले लोइना मिखल अदु नियम लाना पांगथोखि हाना मीडिया रिपोर्ट लाखिब लाइबक थीबने रिपोर्ट अदुमक तोरबान खेत्री लेकाय न कोनबद लेरिबा मियाम लोइना वर्क्स मिनिस्टर बु मिंचत थियन न बखोना थौरांगने युमफम यावद पाव हाफ्तुना माइके एसोमगी मियाम लोइना मिनिस्टर की मिंचत थियन न बखोनरिबा सि तुंग तौबिगनो जनरल सेक्रेटरी से मखा तारदुना थोंजू केंद्र की मनुंग चना लेरिबा पोलिंग स्टेशन निफु मंगादा CRPF पर्सनल अमता ड्यूटी ताखिदे लोइना नुपा पुलिस पर्सनल अमता नुपी वोटर चेक तौखिबा लेते पोलिंग स्टेशन सिदा EVM थुगाई खिबा लोइना ब्लैंक फायर तौखिबगी थौदोक अमता थोखिबा लेखिदे पोलिंग स्टेशन अदुदा BJP की इनर एजेंट ओकिबा सोराम वासिकांतना हाई मिखल की नुमेरदुदा मिनिस्टर मसा पोलिंग स्टेशन लागलम खिलोना स्टेशन अदुदा लैखिब एजेंट सिंगदा ज्ञान ताना भोट थादननबा हाइरमबदि लैखि मीडियादा मिनिस्टर की मायोक्ता रिपोर्ट तौरिबा वाफम पुंबा अरानबा मदि युमफम याउदबनि हाना वासिकांतना फोंदोरखी थोक्तबा थौदोक्ता थोंजू केंद्रदा अखन्नना पोलिंग स्टेशन अमबु खन्नना तौरगा थोक्पा मानबदौना हाइरकपजे अखोय मसी इसेंग सेंगना हाइजनिंगी मसी सुलुक थोखेबा लेते तोरबान खेत्री लेकाय हाइरिबा केंद्र की मनुंगदा लेरिबा लेकाय असिबु केंद्र सिदा लेरिबा मिनिस्टर बु अमदि केंद्र सिगी खुदिमकपु अमदि केंद्रदा लेरिबा कोइ थोंजू BJP मंडल बु लान उननबा होनबनि मिनिस्टर लामी पोसिदि नोय पोल क्या तौरे मसिंग क्या सुरे इंगे सिंगना थादब्रा कमाय तौई एजेंट मरी खतनी फमिसी एजेंट मरी एसेसिदा नोय क्या नोय नसिनराव गातनी लेइबा सिक्योर लेकाय गातनी येंजना फजना थादमिना नुसुलुन मसा खांना बन लेकाय लेकाय लोय लेबा गातनी मिनिस्टर ना हायमे हाइबा नुपासी सिदा सुमंगोन दसु इंगो नंसु आइना को लेकाय द लेकाय सिदा लेबनी मसा खांगी आइंगोन दसु मिनिस्टर ना हाय नंसु मसा खांगी लोन मक सिदा लेबसी खाना सेना तौदि येंजना ज्ञान ताना थादरो एबसी मिनिस्टर अमना लामगा असेंग मागी असेंग बवा पौदुमदुनी एने थेनाजबा तमजरिबा अप्रैल 19 पांगथोखिबा इन मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोकसभा मिखल नुमिता कांग्रेस के MLA के मेघा चंद्र मसुंग के रंजित अनिना इलेक्शन की ड्यूटी ताब पुलिस पर्सनल मदा थ्रिटन तौखिबगीदमक मखोय अनिगे मथक्ता एक्शन लौखटनबा BJP मणिपुर प्रदेश की माइकैदगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दा स्टे थाखरे हैरी हिरमसिगी मतांगदा BJP मणिपुर प्रदेश की ऑफिस ता पाउमी सिंग उनाबा मदा BJP मणिपुर प्रदेश की सीनियर लीडर सुवरिबा हानगी जनरल सेक्रेटरी के सजित कुमार फोंदोरखिबदा वांखेम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की MLA के मेघा चंद्र मसुंग सुगनु कॉन्स्टिट्यूएंसी की MLA के रंजित अनिना मसागे कॉन्स्टिट्यूएंसी सुना तब मफम मद चंगसिलगा इलेक्शन की ड्यूटी तब पुलिस पर्सनल मद चई थांगदुन अकन वाई सिजनखिबा हाइबसे इलेक्शन कमीशन की नियम की वांग मदने लेबा की लुचिंगबा म ओरगा लुचिंगबा म गिले चटपगी महुता मखुत लो पायरगा तौनिंगबा तौरकपा लाइबक थीबनी हाइना थौंग अदुबु कन्ना यानिंगदबु फोंदोरखि पुलिस पर्सनल अदुना तौजरिबदु एट द टाइम ऑफ इलेक्शन मोइसी इलेक्शन कमीशन की स्टाफ अमनी हाइना खल्लगा मोइबु ड्यूटी द असाइन तौबनी मदु पुनमकतु खंगना आइनबु ngakna चटकनी हाइदना आइननि मतुगिना वासा MLA अमममना मखोइबु खल्लिबा
मखोइबु इलेक्शन तौर खल्लिबा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एम्प्लॉयीसिंगदा चैबा थांगबा तौबा अदुगा मखोइ तौजरि मथौ अदुदा डिस्टर्ब तौबा हाइबसे मसी अखोइ पुनमकी तुंगदा लाकदरिबा अदुगा लैरिबा मणिपुर प्रजा मियामगी अदुगा भारत की प्रजा मियामगी यामना लाइबक थिबनी मरम अदुना मखोइ अनी की मथक्ता आइन गोइबा चप चाबा लखनबम दोपा एक्शन लखलु हाइदना अखोइ मदुगी से ngasi मोरे टाउन लेबा ईस्टर्न साइंस स्कूल की ग्राउंड फेयर सर्विस डे एंड वीक की थौरम पांथोक्रे थौरम अदु मोरे फेयर सर्विस सब स्टेशन अमसुंग बैचलर्स यूथ वेलफेयर एसोसिएशन अनि खुसम नदुन पांथोकी बनै फेयर सर्विस डे एंड वीक अदुगा मरि लेना ईस्टर्न साइंस स्कूल की माहिरोइ सिंगदा फायर फाइटर्स सिंगना सिजनर खुशु खुलाई सिंग सिजनबगी मवोंग मतौ ताकपी तंबीबगा लोइना डेमोन्स्ट्रेशन सु उठकी मोरे फेयर सर्विस सब स्टेशन की ओसी ओइदिबा सीएच सनातोमना मोरे एसी यामना साब मफम अमा ओइबना मयौ लांगपोक थोकप याबगी चांग यामना वांग मफम अमा ओइ मफम अदु लेरिबा मियामना मयौ लांगपोक थोरकप मतमदा मतौ करमना कनगदगे हाइबा असि खंजिनबा मथौ ताइ हाइबा वाफम फोंदोकी EP bagi matang da nomagi oiba awareness program kam blood donation camp ma ngasi lampil pat leiba College of Nursing ki conference hall da pangthok rei thoramadu College of Nursing amade District Health Society Imphal East ani na khusham na duna pangthok ki banei thoramadu da Health Services Manipur ki Additional Director Dr. P. Syam Sundana EP ba haiba si pungning thaugat ningai yamna oiba lemjaningai oiba thavak amane Kanagumba Mui Amana E. P. Rure Haduna, special diet sabig Matau Tade, Maramaduna, Miamna E. P. Biduna, Igi Matau Tava Mui Singi, Punsi Kan, but Achobutodang, Lobu and Apple Tauki, Amade, Tauramaduda, Zenims, Blood Venki, MO in charge, Dr. Surjit Konsam Nasu, E. P. Bana, Haksang, the Piba, Kanabu Singi Matang, the Wafam Kaya Fondoki, Lonena, College of Nursing, Mahiro Kayana, blood donation camp to the E. P. Key. Scientifically founded so firmly. You can go on giving. A man can give anytime. Any man from the age of 18 to 65 can go on giving 4 times in a year, and for that matter, a lady can give 3 times in a year without impunity, without bothering to think what you are doing. And then, if you listen carefully enough, you don't need a special diet after donating your blood. All you need is plenty of liquids, plenty of water, and then the diet that you have been taking all these days. Suppose you have the mind to give blood, but your hemoglobin is less than 12.5 grams per deciliter, then you can't. You cannot give blood. The donation is one of the noblest things that one can do in one's life, and then there is nothing that one loses. Give blood to our martyrs of Manipuri state have wakalolda April Kulhumdoi Khongjom Lal Ningsing Numit Kamari Lenena Nipalak Suba Voluntary Blood Donation Awareness Campaign Come Donation Camp 2019 Pangthok Lagani Masida Miyamna Saruk Yabiduna Lemna I Katpiu Haina AVVD Thawal District Branch ki Secretary Nabakumar T. Sina Miyamna Apil Tarokli District Administration Thawal gi Miyang Makhada Khongjom War Memorial Complex Khongjom da District Health Society Thawal District Police Thawal Amsung Kakching Waiko Mani Girls College Thawal gi NSS Unit 1 2 amadi 3 Thawal College Loinana Association of Voluntary Blood Donors Manipur gi Thawal District Branch ka puna khusam na duna kem ase pangthok kadabani hari Namdalong Youth Club Thangwai Banasinduna no Magweba Free Health Camp Pangthokre Health Camp ado Singtam Healthcare Uripok Toromam Lekai gi sponsorship Makada Namdailong Community Hall the Pangthoki Bani Ngasigi Health Camp ado the Chorak Namio Humpurom gi medical checkup Pangtopolona Ana Lying Itabak Torom Sing Pangthoki Matanga Shwada break Maluzage break Matunda Justice Committee on Anglo Manipur War 1891 Martyrs and Freedom Fighters of Kanglei Park Nasindunata Sama Kunipan Suba commemoration ki thoram lakliba April kuni thoi da pangthok lagani haibagi pau amade Manipuram sung malim ki tongan tongan ba I pau sing puduna lakchage Impact News bo making taduna lebiu break matung na mayam mo man tarab nokshari loinana bulletin se gi makhata pau sing miyam da pijari Manipur ki ning tamba ngangnan na bagi damak thawai na ponta pi kraba masak khangau mati khangau draba thawa thaw bisingbu ning singbu waina Justice Committee on Anglo Manipur War 1891 Martyrs and Freedom Fighters of Kanglei Park na sinduna sama kunipan suba commemoration ki thoram lakli April kuni thoida pangthok lagani hari thoram ase RK Kalasana Sagol Hanjabam sung RK Sanangan ba
Laurung Purel Memorial Trust ka khusam narga lai matongi ngarian sing the pangthokani haidi hiramas ki matangda kaisampat leba International Peace and Social Advancement IPSA gi office ta paumi singa unaba mada Justice Committee gi chairman Haigruzam Ivotombi Kuman fongdora ki bada thauramasi gi saruka moina athauba thaubi singi mafam da laisu katuni kai khumnab utkani thauramasida miyamna saruk yabiu haina apil torki Yangang tek hadana ngarian chingi adugi masingsida lan sonagiba aduga atopa mafam anihum da sulang lan sonagiba adugi matanggoda ko laiba tari kuni thoise masejla hojigi lai matun chingsida ko madugi commemoration function nama pangthuwa kansida legidaba singa adugi amasum mafam maduda lan sonagibagi mafam maduda ko Manipur government da ko na madudi kai baningsing khubam ama sarakanda mafam tu tung koina lengena bagi haijaba mafam adu hakum thai su pangthuk sagre adu handak ki chahi su ko laiba tai kuni thoigi ayuk tagi chat kansida maduda ko na Lamdam masigi Senmitlon Fagadna Naba Masung Yelongway the Kondarak Laba Furup Singi Sakam Kanduna, Isagi Potok, Sijinasi, Madi Subano Makalas Yaba, Wakalolda, Safong Lakiba, Kanglei Economic Development Organization, Kedo Gitaraniturek Sub Mapokuman Toram Pangtokre, Quaraman Ima Ketel number 2 the Pangtokiba Toramatuda, Central Agricultural University, CAU Vice Chancellor Professor M. Premjitna, Masana Masabu Tabak Pijariba, Kedo Amadi, CAU Marakta, MOU ama inaduna organization asigi thawmi amasung makogi imung manungi miyoi singbu law singu amadi masigi mari lenaba thabak thoram sing pinar nabagi apam lei thawmi sing asibu makal makha kya gi thabak pijanar naba honaba oina paikat kadaba khongkang asigi damak training paikat pada achangba sel sing CAU gi maikai dige puthokani hana fongdoki Nakal Moramda Kedo gi President S. Manitona Kedo gi thawmi singi marakta iram damasigi ningol kya saruk yana naba changlak labasu nupi singi laifam sinba matam kudong sa dabakaya mayok na bana kudong chaba asi piba ngamdriba asi atu matamda kedogi nupi thawmi singsu thamnan na ba honagani hana fongdoki khwaraman kaithel gi thawpu bi ma sing saru ya ki ba thorma duda sai asi goi ba kedogi souvenir amasu release tauki tongan ba hiramda ngasai ki agriculture ke line da seed production hoisanu sengum thab hoisanu koyok hoisanu majuda university ka sanction menaraga university na koina loina madu ki training gi asang paisa du puthok sara kandai da MOU ama sign towner kandai da koi haidiba kedo gi isil inau sing si moi gi mari mata su natraga moi family gi members su koi sanction lagade sinjak ta mapan tang da ba koi Manipur se mapan de gi kusila kandai da ngasai mana masing haraga su koi na puthok sara kandai da koi na sinjak ta mapan tang da ba marom dam lop left chamangam ba Manipuram ONC haibise ai mayam da haijane suba pandam se dai khoi lamdam se leriba mipam khudimokna laita laraba ikai ki thado ka ma kai thel amadi lai kai lamdam dal leriba kai thel singa se mapung phana ai khoi iram dam gi indigenous people sin ngak se dai ma sing seba tau hanba ngambo resi Iramdam kanba apun baluf IKAL na sahi khudingi pangthok tuna lakpa sajibu khudol tambagi thoram hanak sahi gi oina su lakliba sajibu gi kunmanga ni panba April gi tang kunma panda sana konung det leiba PCYWC gi lampak pangthok lagani sing amasung tamgi miyo kyana sarug yadun pangthok ko dorub numina seda kanagumba lup amatana makal amatagi general strike madi banna chingba kaubidana na ba lup asigi chero lamana apil torokli Dubai the tabak tawduna laiba Manipuri singna punsinduna semba Dubai tengbang lufana mingthon ma lufama ngasi Bishnupur district Chairel lengang tabidagi awaba punsi marela bada hingliba Laisram basantagi imung da sel gi tengbang pikre panba yabadi Laisram basantagi loinabi Laisram thoibi laibak tiba thawdok ama da hokiba chahi kumjal singani taramari dagi mid ubagi pangal mang kiduna matik sana laikanaba ngamdaduna laikidre hauzina Laisram basantagi machana pa Laisram Rohit Kumjal singani taramari dagi diabetes na naduna lairakli laina asina maram oiduna mit urudrabadagi handakta Chief Minister gi haksel gi tengbang haibe scheme gi makhada janims to operation pangthoktuna ubu ngam lehari Major Zamkholam Gangtena Laikidabada Armed Forces Ex-Servicemen Association Manipur AFESAM na awawa fongdorakli Major Zamkholam Gangte Kumjal Singh Amachampan Humputra Marigi November Thada Sikh Light Infantry Regiment gi 2nd Battalion Commission Tawduna Lairakibane Loina Namahak AFESAM Churachandpur gi leading member Masu Oiramki
Poirei lamdam lamnungsi hana mingthon ba music video album mangasi fongkre Munsun na sindra ngasi Manipur Press Club ta pangthoki ba thoram amada Pasoi Assembly constituency ki ex MLA Sapam Kunja Kishore alias Kiebana music video album adu fongki thoram adu da M Music Fellow State Kala Academy Ziten Naurem amasung Munsun gi President Soibam Barunna Sarugyaki Hauzik Sanabi Pauda Ahum Subasangai Trophy Veteran Football Championship ta SIS DVFA Sada Hills Amadi V Sai Thangmaiban Ani Mai Pakre RK Fortune Developers Private Limited ki Santang Makhada United Veteran Football Association Manipur na Sinduna Imphal gi Mapal Kangjaibungda ngasi sana kiba tournament asigi kunmanga subal league ta SIS DVFA Sada Hills na CVFA Chajing Muyamna Lakchana Panjal Taret Sino the Mighty P Kibalona Sathariba Football Tournament asigi ngasi sana kiba kuntaruk subal league tana V Sai Thangmai Bana Sangai FC Thangmai Bun Panjal Ani Shinoda Mighty Bapi Bangamki Sathariba Veteran Football Tournament asigi ngasi sana kiba kuntaret subal league ta sana kiba VSAC Churachandpura madi VSA Sora anina sana kiba match asigi apiba matamda mayuk nariba team animak na Panjal amata chanadana match draw oiki Tournament asida lamdam asigi team taranipa namadi mapal lamgi team ani yauna puna team kunna saruk yari hayeng chathariba football tournament asigi makhataba league match ahum sanaragani Hero Junior Girls National Football Championship ta Manipur gi nupi masa sing mai pakre football tournament asigi ngase sana kiba group sigi ahan league ta Manipur gi nupi masa sanaroi S. Linda Com T.S. Kritina N. Priyanka Madi S. Silkina Mesa Sigi Kun Humpuni Toy Marifu Matoy Madi Marifutara Shuba Minutes Sing the Panjal Amam Chanduna Uttar Khanbu Panjal Mari Shino the Mighty Pibangam Ki All India Football Federation gi miyang makha da chathariba nupi masa singi football tournament sida India gi tongan tongan mafam sing lakwa football team kuntare na group tare thona khaidok tuna league match sing da akan lamba taunari tha sigi kuni thoida Manipur gi nupi masa singa Goa ga lamba taunargani Taramathoi Suba Loktak Trophy Football Tournament ta Nisa Thangmaiban Mai Pakre NHPC Limited Loktak Power Station ki Santang Makhada All Moirang Football Association sinduna ngasi Moirang Multipurpose Higher Secondary School gi Sanabung Sanakiva Football Tournament asigi league match amada Nisa Thangmaiban na KFFC Kaksim gu Panjal ahum amada Mighty Bapi bangam ki Football team tarung sarug yadun chathariba Football Tournament asigi makhataba league match ama hayeng sanaragani Nepal ki Kathmanduda me thagi tang kunipan gi kuntra fawa Tug of War Federation of India masung Nepal Tug of War Association sinduna pangthok kodur tarani thoi suba Open Senior National Tug of War Championship Men's and Women's pangthok kodori Championship asida charugyaning ba Manipur Tug of War Association the register toroba lamdam asigi players singna Kumalampak Main Stadium Practice Field gi gate number 4 the Labor Association asigi office ta tha asigi tang kunithoi gi ayupung mapanda laktuna report Bani Hari Ahanba MCA Under 16 Boys Naurem Ras Ningthau Singh Memorial Trophy da YWC Langthabal Amadi Trau Kwa Kaitel Ani Mai Pakre Manipur Cricket Association gi miyang makhada cricket tournament asing ase Hainobok ground sana kiba taramari suba league ta toast ngam kiba cyclone thangmai banna toast ngam duna batting hana sana kiba match asigi over kuntra yodana over taramapan ga ball ahum the wicket taramak turaga run chama kun mga lob ngam ki Mesa sigi ani suba batting sana kiba YWC Langthaval na over kun mga wicket mapan turaga run sama kuntaruk log na mesa sigi wicket amada mai pak pangamki mesa sida YWC Langthaval gi all rounder S Robinna wicket mari amadi run tarani thoi lodra mesa sigi man of the match ta ki sathariba cricket tournament sigi ngasi YWC Langthaval cricket ground sana kiba taramanga suba league tana toast ngam kiba trau kwa kaithel na toast ngam na batting hana sana kiba match adugi over Kuntrada wicket nipan turaga run chama humpu mapan lo ngamki masigi paukumda mesa sigi ani suba batting sana kiba crowd khamnam kaitel na mesa sigi api over kuntrada wicket taruk turaga run chama humpu nipan khak lo badagi mesa si trau kwa kaitel na run amada mai pak pangamki
मैच असिदा ट्राउ क्वा कैथल के ऑल राउंडर सोमोकांतन रन यांखै हुमदोय अमदे विकेट अमा लौदुना मैच असि मैन ऑफ द मैच ताकि चथरगलिब क्रिकेट टूर्नामेंट असि हयेंग हैनोबो क्रिकेट ग्राउंड मॉडल क्लब सिंगा मखा अमदे YUC क्वा कैथल गा लोइना लंगथबाल पब्लिक ग्राउंड ना PTRC पासो यमसुंग अल अमीन लिलोंग अनिना लंबा तौनरगनी matanga shoda bulletin say tension jadring gi mangoina headlines amuna pijari April tara manga gi nonglei nungsit na Bishnupur district ki Phogak South ikhai gi imung tara manga laifam leitab gi awaba mayok na halle lenga ki maike gi hanna yengbi tre haiduna pn da phongdorakli Kamjong district ki Fungyar subdivision gi manung chana khul amada electric na chingmari gi class 6 tam liban upa macha ma sire ani na phibam lu na soklei amasung Imphal jir bamlambi gi new kaifundai khul manakta nan local man bamioi ani gi asi bahaksang fangle post mortem gi namak jennings gi mok purakre masak maming khang mangamdri